Assalomu alaykum. Sizlar менен Байкыргыз каналы. Бүгүн 18 май, кечки саат 9. Моссоветтин акча алмаштыруу жайларындагы курстар канча болуп атканын силерге көрсөтмөкчүбүз. Каналдын подписаться баскычын басып койгонду унутпаңыз. Эгер ушул видео сизге пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып кетиңиз. Анда эмесе кеттик. Доллар 82.30, евро 86.30, рубль 1 сом 18 тыйын. Доллар 82, евро 86, рубль 1 сом 18 тыйын. Доллар 81.70, евро 86.10, рубль 1 сом 18 тыйын. Доллар 82.10, евро 86, рубль 1 сом 18 тыйын. Доллар 81.95, евро 86, рубль 1 сом 16 тыйын. Доллар 81.65, евро 86, рубль 1 сом 15 тыйын.